Advanced Leadership program ima cilj pomoći lideru da napravi ključan pomak u svom utjecaju na ljude ili organizaciju koju vodi. Ovo je program koji challengeira lidera. Definitivno da napravi pomak u svojoj svjesnosti o tome što je leadership, kako vodi i na koji način utječe na svoj tim i na organizaciju koju vodi. Važno je da lider ili menadžer koji dolazi na program ima određeno iskustvo u vođenju tima i da ima tim koji vodi. I to je osnovna stvar. Nije toliko bitno da li se radi o top managementu ili o middle managementu. Važno je da ljudi koji dolaze imaju s jedne strane zainteresiranost za promjenu, sa druge strane da imaju određeno iskustvo u vođenju. Ljudi nakon ovog programa prvenstveno odnose sa sobom entuzijazam. Entuzijazam u smislu leadershipa, u smislu razvoja, u smislu ostvarivanja ciljeva, vizije, u smislu svog osobnog razvoja i razvoja tima kojeg vode. I odlazi sa dobrim osjećajem, da su proveli dobro, kvalitetno vrijeme sa drugim menadžerima, da su učili od drugih i da su to vrijeme za sebe iskoristili vrlo kvalitetno s jedne strane i s druge strane na jedan zabavan, praktičan, iskustven način. Dakle, entuzijazam je možda glavna riječ. Svjesnost i entuzijazam.